Kitabu cha Ayubu mriangoni wa 8. Bilidadi namba Ayubu anavira kutubu. Bai Bilidadi mushuhi akizigiza kiamba. Undendera kunena maneno gani hatarini. Manenogo kagandaka leherelu mvuto lukali hatarini. Vize mlungu ni kwamboza hukumu ya kombo. Vize ya mwenye nguvu zote likukombosha kiricho karakara. Kalana umamuhandira dhambi. Iya zarihiza kwa kusarao. Elokimumala mlungu kwa chadi na kumvoya iye mwenye nguvu zote. Kala uo musafi na mrungwengu ujeri wenye, iye ndakuza kwa viza. Na kukuuza hatuho viri yaho. Na hiza hongwanzo wako kori ni mtite. Meshaguga mbereni gandakana na mafanikio sana. Vikara uzazi chazi virisho tangulie na uga ririkane gamarigo zifunja babizi yao. Kwani sisifu azuzu na kafuna fumanyaru. Na maisha gehuha duniani nikihurivuri kikiracho. Awa manda kufundisha na kukueleza maneno gambolago mioyoni mwao. Vize, miduga inadima kukula asiotorove. Hedu watu haisiho maji. Wakati ichere mitanga na kaizakala ya kutosa. Nikunyala haraka. Hata kukira mimera mingine. Visho licho mwisho wa urijo. Awa sima musahuo mlungu. Kuluhirora iya siye mugoha. Mlungu nikongamika. Anda kuluhira uzi. Tamaya nurimbo rimbo wa buibui. Ana remera yo nyumba ya buibui. Ela kaimuzubia. Anegwirangwa. Ela kaidumu bule. Iya heremu hupata umaji tototo. Kaiza mlangaza wa zuwa. Eneza umisaye kaiza munda. Misijie niku zilinga kwenye tumbi ya mawe. Na kumalangwanya kaiza miamba. Ela kingolo kula hatuhe. Hatu nikuwa hala na kuamba. Sisa kwa bule minowe. Ujeri wenye inda furaha ya maisha kwakwe. Na mingine inda mirakula mitangani hali hatuhe. Ujeri wenye mlungu kanda mtuha mtuwa siye kaila. Hedu kwa viza tuatiriri. Ela ndaka hende kanwako kakalitele tepo. Na milomoyo anda izo zanjere. Awa mazio kumena mandagwiro ni haya. Makaloga atiriri kagandaka lako kahere.